İşyerler, hurmatly deputatlar, kollegalar, bugün biz sizler bilen şu işyerlikten öldürüş üçün Kırgızstandın ekonomikasının en çoğ joopkerçiligin yüklenip yaratkan işyerlikке yardım berүү maksatında en baştası Adalet aytып кеткендей işyerler bilen parlamentin ortasında alaka түзүп, ошол аркылуу өлкөдөгү ишкерликке ыңгайлуу шарттарды түзүп иштеш үчүн биз ушул жыйынды чакырып отурабыз. Сиздерге окшош баардык облусунда айрым тармактарда маселе билем деп жүргөн, бирок парламентке келгенде бир нерсени сездим. Силер сыяктуу ишкерликте жүргөн адамдар сыяктуу кимиси кайсы тармакта жүрсө, ошолор билгендей ар бир тармактын ишкерлик тармагынын маселелерин терең билүү мүмкүн эмес. Бирок биздин билген ошону түшүнүп, ошол маселени билгендер менен сүйлөшүп, ошол көйгөйлөрдү маселени билгендер Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Мына кечээ эле ушул трибунада, ушул залда өкмөт менен парламент бул маселенин үстүндө өкмөттүк саат өткөрдүк. Ал өкмөттүк саат учурунда ошол Евразиялык экономикалык биримдикке кирген учурдагы көйгөйлөрдүн баардыгы бири-биринен сыналды. Силердин бар жоогун мен сезгенде байкаган уккан жок. Эгерде бул кеңеш ушундай эле формалдуу жүрүүнү мероприятие болуп калса, анда туура эмес. Сиздер активдүү болуп, властистик реалдуу күчкө айланып, жоопкерчиликти өкмөткө, президентке таасир этип, Кыргызстанда процесстерге таасир этүү мүмкүнчүлүгү бар. Менен таможнясын алып кире аласыздар. Мунун 14,9% болот. Мына регламенттик чу дегенде эле 14%ке жолго кеткен чыгымдарды ошол эле жаап коет. Бирок болсун Европасы калды. Европаны эмне кыласың? Коңшулуктарын албайбыз. Сертификат ала албайбыз. Канча акча кетет? 50 миллион доллар кетеби? 100 миллион доллар кетеби? Каржылайт, жолда керек. 4 миллиарддан ашык каржы алып, 100 миллиард эл үчүн иштендер үчүн алып, ошол лабораторияларды куруп койсок болот беле? Trying to support the creation and strengthening of economic development. We think that both of these are essential for the continuing success of Kyrgyzstan, for its development overall, and will help deliver what we believe the Kyrgyz government and the Kyrgyz people wish to achieve. So the creation of this council is therefore a very important step, because you can't have proper economic development without a proper legal framework that goes through Parliament. And Parliament needs to understand, as does the government, what business thinks of proposed legislation and what the effect is going to be on business. Вообще-то говоря, я хотел просто напомнить, конечно, да, в 2011 году еще ранее будем говорить, когда сейчас Натали давать данную площадку, которая очень важна для бизнеса, очень важна для бизнес-сообщества. Но, к сожалению, с тех пор по разным причинам данная площадка не работала. Это наиболее кратчайшая площадка для взаимодействия с бизнесом, с законом, будем так говорить. Есть такая площадка и в правительстве, но наиболее короткая, наиболее важная площадка, наверное, все-таки она здесь, при парламенте, будем говорить. Давать данную площадку, которая очень важна для бизнеса, очень важна для бизнес-сообщества. Но, к сожалению, с тех пор по разным причинам данная площадка не работала. Это наиболее кратчайшая площадка
для взаимодействия бизнеса с законом, будем так говорить. Есть такая площадка и в правительстве, но наиболее короткая, наиболее важная площадка, наверное, все-таки она здесь, при парламенте, будем говорить. Вышла там, и сегодня вместе Avete bu tarafta bize bir var. Ancak burada işte bir volta yaxşı görüyor da bu bir taş değil. Bu volta bir сегодня вместе Avete bu tarafta bize bir var. Ancak